Umbaye handitse rizoba harimo mwishengero wa Shema Municipality Dickson Colin Kateshumbwa, Adrian Katsime Mwebesa, Helen Kabami n'abandi. Project ejo yo mu stages Shema Municipality neza kubera yusumira priority project yo kubanza. Town yona tugitandaze tukora amatara ku bwitendero ukayikanya mfumura, tukore bypass ya Kabohe Old Nyamfumura Road ikura Bakagango ikaza Kemchera ikaza Nyamfumura, connecting parishes zitu ya Mshanga na Tamak District Headquarters, Tamak Municipality, Tamak University na Irwaro. Obundi ahandi chairperson w'abachara aba Women's League NRM Shema District nimbaraganisi ngo abachara President Museveni mwe mwarebere bwa t-shirt ngo all women for president. Nyenda kubagambira ngo atwinire program nyinje kinkuza kubanza nacho ne sente za grow money ezinahereze kugamba na no mchara Ruth, Dr. Ruth ori in charge we sentez azire ngo nanda kwijo muri Shema akashitama n'abachara kazi tukagire mishomo tukatandika ku accessing senteze zitwire kandi abantu bakazikozesa. Tenka opposition na kimwe FDC twenda ku Rwanda rw'umuntu wahansi umuntu witora kutandikirwaho ahubwo kubanko bumbire ni ndonde mikono abantu bona nshangire batine ndanga muntu zona basingira mu banka basingira mu kafuna kuza kuronda okubarabe. Ahitwagera kwandikira amakuraga Shema South yabe inabetse imbere mukaga, Shema North eine babiri kandi Shema Municipality eine batano kandi entebe y'abakazi iraha abantu bana bona hamwe barukora 17. Umugandi abantu mukaga baraba mukwesimba muri Igara West, Igara East harabamo abantu bana omuri Shaka Bushenyi Municipality kandi bashatu besimbira hantebe y'abakazi. Amanya koheni cyane twafuna candidates 14. Candidates 14 NRM yembana kibiru cyane candidate omwe na independence mwenda kujoininga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni na pate yona okureba ngo twabinga obworo omu bantu ba Bushenyi kandi no mu Uganda yona okutwariza hamwe omuri ekyo nyine project ninga sujete basale portrait basale twaherize kombeka ebiju tutija kwantishohoza enkoko omutwaro gumwe buri kwezi okumara emyaka 5 mwaba mumpire kishanje y'abantu kosi mukuru wihanga kajya mu emphasize akatara hikakoma kubaka hango we in fact naguma nagamba regional integration kongita wa Bushenyi Shaka Municipality tire hente bye kanse yo kugira ngo tongere mu abantu mutwaresha to municipality akatare kabika hango abantu bagire ntasi yabuze ibintu byabo batungese. Aba baraganisa kwera abantu babo okubasyo buhereza. So nintegateka ngo twaro amarwaro okurukuza kuriye ahaburengo ro kuruteka harindi n'ekindi nakantu kake no kurobingo ministry bakatwereza abashaho bakatongera mwe bizimbe kandi ibyo byona member wa parliament ibyo byona hari yo parliament nabasa kwemerera arobinge then ebintu aberete omubantu amarwaro tugakore twarijiro primaries bya shobere bitaratambuireje especially abantu bitu bakaterwa amwe ba leta abantu bagaromene batera karura kabeka tarije. So President Museveni kuyamitigera na ba MPs abashinjwe yasharamu yagira ngo wano mangu toru contented mu constituency yabo hatari opposition kandi muri Igara West mu kibango tari opposition garuko yesimbe kandi myanya yitu yona ya Uganda a level zona nimbashaba mubase kuterera umuntu wa NUP tukanye tubase kubarwana otherwise magumana mutera ngo ubona nabe timwe mune ba yero bazakushanga mu parliament bagweje jire bari binji batakwasana kugambe kintu cyona abakubona bama Gasha kwa Mike Twachire na Abraham Muganza. Tukume bonne fans hoye.